Malta Air nedit l-iskeda s-sajf tas-sena d-dieħla li tinkludi s-sitt rotot ġodda minn pajjiżna. Dan wara li ftit ta' xhur ilu din il-kumpanija saret is-37 linja tal-ajru li għażlet il-ġurisdizzjoni Maltija sabiex tibda topera fiha. B'hekk saret kumpanija sussidjarja tal-akbar linja tal-ajru fl-Ewropa, Ryanair. Il-Malta Air se ttir minn pajjiżna lejn Brindisi fl-Italja darbtejn fil-ġimgħa, 4 rotot ġodda s-sajf darbtejn fil-ġimgħa lejn Nice fis-Serbja, Pafos fiċ-Ċipru, Santiago de Compostela f'Ispanja u Trieste fl-Italja. Rotta oħra se tkun dik li terġa' tibda topera lejn Trapani darbtejn fil-ġimgħa, kif ukoll tiżdied il-frekwenza fuq 9 rotot oħra li jinkludu Bari fl-Italja, Madrid f'Ispanja u Marsilja fi Franza. Kollox dawn se jwaslu għal 66 rotta oħra, żieda ta' klijenti li fis-sena jammontaw sa massimu ta' 3.1 miljun persuna u 2300 impjieg ġdid fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Air esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li din il-kumpanija mistennija tirreġistra rata ikbar ta' tkabbir minn Ryanair. Excited to be able to announce that from our Malta base we're growing at a rate of 6% in capacity from summer 20. That's a higher rate of growth than throughout the Ryanair group. The average for the group is 4%. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi spjega ma' News kif l-introduzzjoni ta' dawn ir-rotot ikompli jikkonferma l-impenn tar-Ryanair lejn Malta. Dan huwa vot ta' fiduċja fil-pajjiż tagħna fejn il-Malta Air se jkollha mal-50 ajruplan jew iktar fuq il-kotba tagħha. Lil minn hekk is-sena d-dieħla nistennew l-ewwel ajruplani moderni u ġodda bil-kuluri tal-Malta Air. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.